Legendarni sarajevski pevec Zdravko Čolić, ki s svojimi številnimi uspešnicami občinstvo v širši regiji navdušuje že več kot pol stoletja, ima v tem prazničnem decembru sladke skrbi. Že spomladi je na koncertu s simfoničnim orkestrom navdušil polne ljubljanske Stožice, zdaj pa so njegovi štajerski oboževalci v hipu pokupili vstopnice za koncert v dvorani Tabor 13. decembra. Jako mi je drago, ja volim pjevati u Sloveniji. Jedno vrijeme sam imao firmu koja je bila u Domžalama, u Radomlju preciznije. I to je bila prva privatna muzička firma koju je neko napravio, to smo uradili Bregović i ja. Mlađa generacija vraća se na nešto što je bilo počelo 70, 80, 90 i ne znam, i dan danas dolaze ljudi koji su u nekom prepoznavanju tih stvari, a njih ima sad, Bogom mi, više generacija. Jako mi je drago, onda ovo što smo mi radili nekad ima smisla.